Assalamualaikum hoşqalar YouTube kanalımızın görүүчүлөрү, биздин катталуучулар жана ошондой эле жылкы сүйүүчүлөр, саяпкер чабандоздар, сиздерге бүгүн биз Араван жергесинин Төмөйн айылдык аймагынан Саматтын үйүнө келип калдык. Саматтан бир өспүрүм бышты менен бир ат чыгат экен. Сиздерге маалыматын Саматтан алып беребиз, жеткирип өтөбүз. Бизден алыстабаңыздар, лайк басып коюңуздар. Самат бүгүн чыгарышта. Самат, ассаламу алейкум. Аслак экеним. Саламат. Кандай Жакшы, иштер жакшыбы? Аллага шүгүр эке, жакшы. Бир бышты менен бир ат чыгат дедиң, Карабайыр. Аш бышты менен бир жакшы Карабайыр ат чыгат экен. Bunun hem tişinen başlap turup malumatты берчи мындай көрүүчүлөргө көрсөтүп өтсөк. Ака, Кудай кааласа жазга 4 болот азыр бышты ака. Жазга жаңасы болот экен да. Жоон жолпусунан келген. Кой ака, койго сөз жок ака. Минеле элек базыр, азабы? Вообще азабы ака. Карабайыр ака. Карабайырбы? Карабайыр. Карабайыр экен ака. Туугандар, эми бул Аян расылака караң, суагай узун тай ака, алды арка келген. Узун алды арка бирдей экен, тукташ. Көкүрөктөрүн жоон жолпусунан келген экен. Тыяктарда чоң-чоң го. Вообще менин келемес ака, чисто азо. 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 Az mınday cam başlarında tırtal sorularını tegeretip tartıp berебиз. Boyu kança çıgat ölçöndüğü? Boyunu tapmadım aka metre. Maşinanı ötkörürelç. 55'ten jogorrakta da. Kışta jetmek 55'ten egizrak. Ukan orta. 55-60'ın aralığı ha? Aralık aka. Kellanı karan kellayam aka koçkatım. Hop kellanlardan aka. Kolga joğuş ele ceviç çıkanda em. Ceviç şap kiret aka, kolga joğuş. Adam karagаны. Cem jewtабы, cem jeylek bazır bul. Görüp turasыздар туғандар. Cem atığı ile jep turat azırчы, bagыл. Atına jep turat. Anam rastlaka bu kelgeniga bizge şu. Kayaktan gelgen tüy kaysı jerdiki? Tüy kaysı jerdiki bunday denemçilerin jakından alan. Atligemiz özgön jaktan. Özgön jaktan gelgen mi tüy? Ha, bu ulkan at kelgen bunu çeşitli. Üstlerini tartayınç. Bastırsan onda çat kayaklar. 4 kazık taza. En solum aka 4 kazık top top. 4 kazık taza. Yine karasılaka kızıgıpçı. Anan öz Rossiyaga ketken. Öz Rossiyaga ketdi. Bunu minbegenden keyin hem satış kerekti, Rossiyadan keveyle jüret azırчы. Ana şoğa sataylı dep çeştik ekan. Kalasa bağısına gelse satılat. Kalasa bağısına gelse satılat ekan. Az 4 kazığını tartıp koyunç. 4 kazık. İşi gemeleri yok, hiç kanday defektleri kıyaklarında. Görüp turasızдар. Hem Samat bunun bağısını kança deysin, kaytarçı mına. Görüp turasızдар, жеңил желписинен келген Kırgız жылкысыны мындай өспүрүм издегендерге. Aka bunun bağısı yani. Bağısı kança oldu? Bağısı 3000 aka dollarga. 3000 dolar. Kem olur ha? Kem olur. Hem tayga karabel aka bağısı ya. Özüne karabel. Karabayır dem, Karabayır'ın bütçesi kara. Birinci nomerde uşul bıştı oldu tuğanlar. Buna bizden alыстабаңыздар. Эми экинчи номердеги Карабайыр кыргыз жылкысы чыгат туғандар. Самат бул Карабайыр ушул экен да, көк. Жоон жолпусунан келген Карабайыр экен, байкаңыздар. Жоон жолпу. Тогу да жакшы окшойт, тогу. Тогу бар жок бакаласа экен жакшы. Жаш кандай болду эми? Токтот түшкөн муну. 8 жазга. Жазга 8. Токтот турем, мындай буну баштаганда эле. Жоон нерсе экен да? Мүчөсү, көшү, кабак келалар жайда кат. Колго жоош эле Самат. Колго жоош экен. Жоон жолпусунан келген. Бой канча чыгат, өлчөнгөнбү? Aka boy 1.60 чыгат aka, Кудай кааласа. 60ка барып калат, а? 60ка барып калат, Аттын эми нелери бар мындай өзүң айтып көрсөтүп өтөм. Үйүрү бар, Кудай кааласа. Үйүрү бар. Үйүрү бар, улагы бар aka. Колго өтө жоош, жебичи, эң соолугу aka, Кудай кааласа жакшы. Уят кылбайт. Топко кирип чыгыштар кандай? Чабылган улак көргөнбү? Көрөт. Улакка чабып эле жүрүлгөн ат aka. Улакта эле жүрөт. Улакта эле жүрөт. 4 kazık taza. Таза aka. Аттын эми нелерин көрсөтүп беребиз мына көрүүчүлөрүбүзгө.
Aka şu tezligini, jilovlarini ko'rsatamiz aka. Jilovlarini? Jilovlarini. Buyoqqa qaytarib bir jilovlab qo'ychi. Unda bir. Kallalarni qarang aka ko'tarishini. Evet, chop da ko'rsatamiz, pog'orotlarini, burovlarini. Mana bosig'ini. Ko'rib turasizlar Qarabayirda. Bu ham qaysi yerning oti? Tuvi. Tuvi shu No'qatchoqdan keldi aka. No'qatchoqdan. Kallalar ham aka, kalla. Kallalar joyida ekan, uchalari. Arqaldi birday narsa ekan, ha? Jilosini ko'rib turibsizlar. Jilosi kuchli ekan janob. Birday aka go'shtlar. Qavratlarni ham oyoqqa olib o'tib ko'rsatmaysizmi? Mana talaga olib o'tdik ham tug'anlar. Ko'ringizlar. Shu yerdan chop ko'rsatib beramiz dedi Samad. Birovlaring ko'ringizlar, nima attım. Uloqa at izlegenler, uloqa uyirga at izlegenler baylanışaverasizlar tug'anlarna. Ketgan ko'rib turasizlar. Biz bayqalib tursa kerak, bunday ulay bo'lsa dağı. Qayoqqa burib qaytardik. Hem bir jana ko'rsang. Qo'lga aka top taylanadi. Ulay bo'lib ketdi. Top taylanadi. O, kirib chiqishi yoqilmaydi aka. Bo'ldi, ko'p. Uzun qo'yaversin aka. Ulay ekanda bu yer hozir, ha? O'zi elpegile. O'zi elpeg aka. Chop ketdi tug'anlar. Yer laylik qiladi taraf aka. Yer ulay ekan hozir. Bayqalib tursa kerak. Bo'ldi ham. Bayda ko'p qiynama. To'xtashlarda joyida ekan, favorot so'z yo'q. Hem bu Qarabayirning bahsi qancha ekan javob atdim. Qarabayirning aka bahsi cho'ntakka loyiqli aka. Cho'ntak bavli. O, bizga ham jengil qo'yamiz. $2,5 aka. $2500. $500. Kim bo'ladi, ha? Xohlasa söyleshamiz. Realliklik bo'lsa chalsin, kelib ko'rsin aka, ot filmni. Ala turgan adamlar atning ustida siylashsangizlar bo'ladi, atni minib ko'rib turib tug'anlar. Böyle vaşa tolatın aka. Bir yerga olib kelginlar, bir. O'slarni tartib qo'yaylik. Ulay ekan. Topraklarını bir patat ko'rsin. Evet, buna 2500 deb aytıldı attım bahsi. 8 yaş şunda az jetimi. Canla 8 dakika bakalım. Da bastırsan çatkayaklardan keng ekan çatlarda. Yemi nomerler kança menen baylanışın telefon nomerler. 708 menen aka. Ha, plus 996 708 menen 36 36 13 13 36 aka. 36 nomeri menen baylanışaverasizlar. Sizlerden like, bizden canı çıkarılışlar tuğanlar. Aka işler jengiller pına işte dağım seke. İş baştaldı ja. Baştaldı aka bakalasa. Endi Dıyqançılık bitti. Dehqonchilikda jishtirib atayım. Bastırıp bana bir bakıp durun bak. Na basıqında sekin ele bastırsan. Nege tuğanlar çıkarılışızdı. Jiyin tıktayız har bir jigitke. Qaytaç. Şuna atlar miniş nasip kılgan bolsun. Samad ne deyiz onda? Çıkarılışızdı jiyin tıktayız. Sodaga bereke versin. Reaksiya tez tokamayım. Lay ekenden kişiler yok. Ulay menen kişiler razı sakılat eken ha bu jaktan.